Katkum kekerwa balapha the Most Reverend Victor Lingdo Didi, Archbishop Jong Kajalan Yamba Shillong, Ulapintip Bamenta Kasngi ka Arpau Terik Nailar Arjar Apusan, Upadar Francis Karwanlang, Ulaklatno Nazareth Hospital Shillong, Hakapor, Prabajimin Step. Katkum ketiga kerwa, Archbishop Uloong Bakandon kakon celebrated Requiem Mass Haying Archbishop Langkra, Hakapor Hendriu Baje Janmid, Haka Arpau Terik Unailar Arhajar Arpusan, but ekamet padangsa Andra Shaying Maniba, Haka Arpway Terik Unailar Arhajar Arpusan, Hakapor Katway Bajimin Step. Shushu Archbishop Uloong Bakamas on tep kanlong Haka Arpway Terik Unailar Arhajar Arpusan, Hakapor Arbaji Nok Paisngi, Haying Maniba Jongkamaria Kanongirap Ki Kristan Lain Kra Shillong. In sepenbut pat da kajinglet on tep showlum jing tep kabalan Catholic Lain Kra. Archbishop ukot ngobhaya barok kiriuniam kilingdo kiriunget bat kiparlok jong u bandway na kabenta kajingjat hait kamensim jong u.